باب 311 كرياد السؤالين درس ان نهي ko hatgol min akli sawman immorde nyamugol basalle hoy tosukoy koy aw basulan ma basalle je janaden aw kurasan ma ko yete kurasan do fo o faso nyamete hoy uri tay koy batte mun ka hunduko aw ghairi ma koy nadum mimma lahu immorde konko wodani do raihatun urungol karihatun anyangol ando hol masjid gaynatugol ka julidde qabla zawalisa ko adi gotagol itta ma wi bo itara e hatuhu urngol mungol illa li dawratin sonara ko do fay on tigemu an ibn umar radiyallahu anhuma yattama e abdullah ibn umar anna nabiyya wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala be maki man akala kala nyamdo min hadhihi shajarati imurde kuydo lekkoy yani ko be fandi don astum ko dum do fala yagrabanna wa tabatto dey masjidana julirde amen den fi bana yoluru min lungol muttafaqun alayhi وفي رواية ناري في الليل مسلم مساجدنا جولر أمين دين بفوة وبط وعن أنس رضي الله عنه قال النبي أن نبي صلى الله عليه وسلم من أكل كلا نعم من هذه الشجرة إمر دين قال له لقال كبسل له يوري تايكو إكلك أوري ستايهون دكون كفانا فلا يقربن وتوبت دي فلا يقربن وتوبت من دي هاي سناج ولا يصلين معنا وتوجول دي أمين في متفق عليه kala fi hun kun wadata hane laado makata battobe holli kun don woddi to kun ba hunde ala hunde ko tawata hara dum don en laado ko dum don duwada battade woddi to hane laado wa fi riwayatin no ari e filla wa an jabir jattama jabir radiyallahu anhu qala an-nabiy annabi sallallahu alaihi wasallam man akala sawman kala nyam do sawm aw baswalan ma basal fala ya'tazalna wata opottitome falyatazalna yo pottitome aw falyatazil masjidana ma awa yo pottite julirde amen ne guddum en muttafaqun alayhi dum fo en andi ko gotum sa pottitike julbe en pottitike julirde ne ba kande julde be woni ko kande julirde do sa pottitike kadi julirde ne pottitike julbe be wa fi riwayatil muslim nade fil muslim man akala al-basala kala nyamu do basalle wa thum e tawm wal kurasa fala yagrabanna wa tawbatu masjidana julid amin fa innal malaikata anduna malaika ben tata'adda hibe lorroro mimma yata'adda minhu imorde kala ko lorror fa e modun kadi banu adama kala ko lubata ibn adama o tamako kinam sidu lubi malaika kadi be sonjot fa umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu annahu kanko khataba khutbuna yawm al-jum'ah فقال وما في خطبة عند الخطب حق ثم إنكم رفتون أيها الناس كونوا تأكلون الأنيام لشجرتين لئي ما أراهما إني آل دي إلا خبيثتين سونا كسوء دمي البصل والثوم بصل لئكو يتكون سوم هلال نسوء نيام قول تكون نمهرن أورك بيادة من كجولت فقد رأيتكم لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما so hebi urngol mudum min rajul imorde ne fil masjid ka julide amara bi nela do yamira fi on ne don fawkurje o yaltine fifu ila al baqi ona be katande ka yas faman akalahuma kala nyamudo de falimituhuma ko do woni yo ittu dum tabakhan e ittugol safe yo lot ka hunduko makko yo goso yo wuy o haiwa rawahu muslim ko imam muslim ko fil hadith on wallahu a'la wa a'lam